sa su bu le ba ga yo klo no la ke chwe mu o ple cha le me la u de ko he la me ki khwi zo ki cho hu no a we me pa si ga le do pu we kla do ba ta ko lo go le da le a we me pa le lo e cha bo o pe do ta ni ko wi do me pa le su pi sa nyo de ga lo di me pa le si ga de ga so a we ga tu ra chu do ma ni lo awe odo ati to kola e o ama awe e hakasi hakaso halu kwe to kwanya ge TikTok YouTube Facebook ti phani lo no awe no kasara we o we ne bi pala agdu lo ti no odo sala ta etu sema bala ko do buwe kwami lo ta masane awe tu sema we kariba awe kwa thwera apodo kwa posa siti pha khudo amo saboda le ni lo hela December kiro kichilui awe ki hawala aswala ko chote la upre no te lo no thi ba wera tak khita la le mamu su sa we a mani lo no ke yi pukle le de mu po so ya no la mi le krimu upre wala Emerald Texas no we la America hela pre ki to ki ro se ni lo ki ro chi te ni lo he ki ro chi lui apune wa su lo su kle he ki ki la o ma ha ko se lo ki o bu ki ro hi po ko po si pa ni lo o me po ba su du po te do la wa ha lo ba kla do ba sa lo ba do ni o ta wa si ko ba sa we e we ra social media do we ra game ti pa ni lo Missy Cobaragala, Oboba TV, no, ata lue Silpala, ewe basa do journey, Mewera, ta ludo, lue was Satil Panelo, away ta mu me puvasa, signala, away me qua prosurga, do e hippo copo manilo, que gave Glella Sorga, Liana Greeno, Opel February, the children of Kito Lui, away me bola, a supa, Sasarganilo. Awe e ba hi ko ko hadu ya no e kwa kenyo ta se ta la do pa kenyo ta si pha ni lo awe mi pa la sa wi thabo ni kumui do hi thawra ta ku sa ya su kwa ga ho ni lo awe ge social media TikTok Facebook ti pha ni lo awe mi pa la atu sama se ta la hi ko ko do phe pele ta lo ni awe le si ko do pa ni lo Pawadi, a mipper hippocopo, dopo we mutugas, onilo, away hippocopo, peo, peeva or dumanilo, papua de, peeva or Pomutil pai, pa, Tiba, the sector Pubasano, the Sayuani, a tattoo with your hono, Kekeni, Penapel, the Sayu, a tattoo clay, with your popolo, tableau.